poštovane koleginice i kolege, uvažene građanke i građani, odlukom o izboru Vrhovnog državnog tužioca nosimo odgovornost koja daleko nadilazi zidove ovog parlamenta. Dakle, mi danas ne biramo pojedinca, već kao predstavnici naroda određujemo put pravde i poštenja za svakog čovjeka u Crnoj Gori. Ovaj trenutak, ova odluka više je od ispunjavanja uloge koju imamo kao poslanici i kao članovi političkih partija. Dakle, mi ćemo ovim glasanjem postaviti standard koji je suština onoga u što vjerujemo kao ljudi. Ovim glasanjem mi potvrđujemo našu nepokolebljivost i odlučnost za stvaranje pravednog društva u kojem je vladavina prava iznad svega. U svakom kutku Crne Gore, od užurbanih ulica Podgorice do predivnog pogleda na Bokokotorski zaliv, građani zahtijevaju pravosuđe koje nije samo nepristrasno, već i empatično. Svi u Crnoj Gori tražimo pravosuđe koje ne služi nekolicini moćnih, već svakom građaninu koju ovu prekrasnu zemlju naziva domovinom. U svakom selu i gradu širom Crne Gore, od starih kamenih zidina Budve i Ulcinja do visokih vrhova Durmitora, postoji zajednička nit koja nas spaja, a to je želja za društvom u kojoj je pravda temelj na koji stoji sve ostalo. Naši ljudi žude za pravosuđe koje nije pravedno samo slovom, već i duhom. Mi smo maštali 30 godina da pravosuđe u kojem se čuje svaki glas, svaka nepravda kažnjava, a svaki građanin tretira sa dostojanstvom i poštovanjem. Vrhovni državni tužilac kojeg danas izaberemo mora da ima te vrijednosti i da se za te vrijednosti bori svakog dana. On mora biti čuvar naše demokratije, hrabri ratnik protiv korupcije i nepravde. Ova uloga je ključna ne samo kao pravni autoritet, već kao simbol nade, svetionik pravednosti poslije 30 godina bezakonja, korupcije i nepravde. Uloga Vrhovnog državnog tužioca više je od pozicije moći. Dakle, to je pozicija duboke moralne odgovornosti. Onaj za koga budemo glasali mora biti taj koji će biti čuvar savjesti ove države. Mora da pobjeđuje korupciju svakog dana, jer nijedna pobjeda nad korupcijom nije posljednja. Ali svaki poraz u borbi protiv korupcije je konačan. Vrhovni državni tužilac mora utjelovati ideale koje cijenimo, a to su integritet, hrabrost i apsolutnu predavnost vrijednostima demokratije. Dok razmatramo ovaj monumentalni izbor, upamtimo da su oči naših građana, ali i naše djece uprte u nas. Oni gledaju ne samo da vide koga biramo, već i svjedoče vrijednostima koje podržavamo. Ovo je istorijski trenutak i prilika da ponovo potvrdimo predanost demokratiji i vladavini prava. Naš izbor neće uticati samo na sadašnjost, već će odjekivati kroz generacije koje dolaze. Oblikovaćemo dušu našeg društva i postaviti smjer u kome ide naša budućnost. Moramo osigurati da naš izbor bude dokaz naše zajedničke volje za boljom Crnom Gorom. Crnom Gorom u kojoj pravda pobeđuje svakog dana. Crnom Gorom u kojoj svaki građanin, bez obzira na porijeklo, društveni ili socijalni status, može vjerovati u pravednost i jednakost pred zakonom. Dakle, ponovit ću, ovim glasanjem mi potvrđujemo našu nepokolebljivost i odlučnost za stvaranje pravednog društva u kome je vladavina prava iznad svega. Hvala vam. Zahvaljujem koleginici Vučelić.